لمانا سرکی بفکره کو 45 سالی 25 گند مقیم جکوری و بگشینه و پی حوشی خو آواهی خو لبکه و هیچی هوقاس لسر پیابه. لمانا سرکی بفکره کو بسالان بسدان سالان خدمت تابه و پشتی حتی سال 1940 جد خدمت جماعت خاکی خریستیان یه سوریانی دبه و دی ساجی هوقاس لسر پیاب سکنه. لمانا سرکی بفکره کوج 366 منزلان پیک وره. لمانا سرکی بفکره کو به لولا خویا ناقوس هر وها به نقشون نگارین لسر و مرو به دم و دوران گلکی کن. ام ل درا قیرن ل باتمانا رنگین ل مناسترا مور کریاکوس مناسترا هنه براستی جی گلکی جدایی جی ای وکیدن ل هرما تر عابدین لخالا هری باکورد کبه اف مناسترا هنه دو وقتا سوریانیین خریستیان ده صدام خویا زیرین دجی کاورن ام هرن تکف هندره و مناسترا هنه یا کول بن اتاره کوانی قریحاتی آوا کرن ولسر لسر زمینه کی گلکی فراحتی آوا کرن حتی جوی رسپیت که تید چه حتی کوانی قری ورن ام بهره دیرو کاوی ناس بکن که عبادت تدکری و بچاوی هاتی کرن دیرو کاوی خود سپر حتی کدره و هر وها تایبتی وکیدن میماریا و جدسش کورین جدا هاتی آوا کرن هم میماریا و هم جی دیرو کاوی مروش خور حیران دهله کرکم مهارتی که نوا مناسترا مور کریاکوس. بله بینر نجام کتن هندره مناسترا مور کریاکوس نها میوانه کی من عزیز اورزدار هیه برز امین بلوت اکتیویست او خوزا پاریس در دور پاریس بخو هم لارمانی باتمانی دجی و هم جی دیروکا مناسترا مور کریاکوس جنز ود زانه نها ورن ام دیروکا و میماریا و ج دوی برز امین بلوت ببیزه کابه اوه چیز مره پیشکش بکه برز امین بلوت نها هون ویدری دجی و بسالان هون ویدری شوپین حتی گوادن او خبات کارین ویدری یک آرکولوژی ویدری دخبته تقارج زمین اجکر دیار کود شوان باشتر پیدزانه تو کانه جمع رقالات دیروکا مور مناستر مور کریاکوس بکه که دیروکا خود سپیر حتی چیچا و بچا وی هاتی واکن کرم مور کریاکوس وک معبدك امبيجن هي جو بحوريا جلن بروجي دسبيتكي وج ورت درباسي حتى باغاني قال روجي يعني قالوا ميترايزم يعني خلاويدك يعني تو زردشتي زردشي جي الفر امكارن شوبيوا ببينن جرك شوبيوا الفرهن كي شي شوب
Mesela bir tablo ev kevirek ditin, kevirek ki binivîsandin hiç ben geluşi zamaneki go jirwe cihanê dünyayê nemaye bu zamanî. Mesela he ev de müze ve arkeolog li serê ku ev dikin, bername dikin, xebat dikin. O ka ev kîja zamanî veya. Yani hatta ni go piştre evdir paganizmi jî. O ka şember berbiçav Amerikan beji dîrokayê tam bispêr heta çend hezar sal beri yani. Dîroka vir go bêjin bi manastır olarak 10,000 sale lê wekî dî 3,000 heta çare jî dibe gohere. Çünkü li vir xebat çêdibî. Wexta li vir restorasyonê jî çêdikin gelek kevir dertên em bêjin kevirê neqş dertên kevirê bi nivîsaniya hê meriv nizanî kîjan gelî bi vê nivîsandinê nivîsa xwe çêkiriye hê li ser wê jî xebat çêdibî û piştre bûye hawra, piştî hawrayê bûye dêr, piştî dêrê jî bûye manastır. Manastıra vir jî 366 odê wê hebûn. Ev 366 ode jî bi bahweriya îseviyan bêjin li gora teqwîma wa ode ava kirine. Her rojekê li odekê em bêjin wek medresê li vir elmê xwe dîtine. Êgo li vir jî elmê xwe nedîtibî nikarî bibî yekemîn serekê îseviya em bêjin wek papa weke. Wekî dibû wekî keşiş em bêjin îcaze ji vir distan û jel derê wekî din îbadet dikir gelo yani. Evdir ciyê yani îbadeta yekemîn îcaza gol li mezra botayê jor em dibêjin ji Cezîrê heta Amedê û gerek ciyê welatê me li vir îcaze digirin ve wî hawayî jî em karin bêjin 3,000-4,000 jî dîroka vir dest pê dikî û berdewam dikî. Bi rastî jî Papayê Sisiya ev Mor Kiryakos navê vî papayê lêkirine. Yani navê Mor Kiryakos yani Aziz Kiryakos Papayê Sêyemîn Baweriya Wela Xristiyaniyê navê wî ji wê dirê girtîn were. Navê jî ji vir hatiye girtin û li vir êgo navê wî li vir kiriye. Navê wî li vir kirine. Piştre dema îseviya de navê Mor Kiryakos li vir kirine. Bi rastî jî weke gon bêjin hûn dibêhnin jî em bêjin bi kevira û bi xerca kilsê û kevirê şahîk û kevirê nexşkirî bi mîmariya sê mîmarî li vir hatiye avakirin û di eyvan û wekî din jî qubba bi stêrka hatiye. Ka îja em wana li wê dirê bibînin ka em bişopînin bê em ê çi bibînin raberî temaşevanê xwe bikin. Bînerên hêjanha birêz Emîn Bulût re em nava manastıra Mor Kiryakos digere gelek kitabe û sembolên mirov matmayê dihêle heye birêz Emîn Bulût wê hewlbide wana ji me re rave bike. Niha em cîkî çawan in birêz Emîn Bulût tukanin ji me re der û dorê ev tiştên mîmariya wê dîroka wê dîse hema war çawa bêjim em ê him hev re sohbet bike him dijî katê derheqa tiştê ku em dikev pêşberî me me ronê bike. Mor Kiryakos manastîrê ev di hêwanin. Eyvanin bêjin di hêwan. Hêwana gojmeriv ji deriyê pêş ve dikeviye yekemîn dêrê. Piştre meriv te vê heywanê li vir jî bîr heye. Berê serê girtî xetmandeyî were. Xetmandiye. Ev bîr jî rîwayetek heye ji binya çiyayê qîre wek tunelekê wek kanal çêkirine. Av jûranîne tabi rivayet olarak hême ew kanalê wan zêde nediye lê weke şatokê ev dêr
زیده زیده بالکشه زیده زیده کهنه به دیروکیه دیروکی که زیده عیسوی آره موسوی آره پاگانیزم ام بیشن حتی باوریا یکمین اگلی روزه باوریا خودتانین ام شوپی واد ورد بینن و gelek nakşi teden. Ka em hevre wa bimeşin, dixwaze bi em ji ber bîrê bînerin hêja me ser bîrê hêdî bimeşin. Niha deryakî gelekî bi sêwrandineke taybet hatiye neqşandin û sembol jî ser heye. Ka bi rêz Emîn Bulût bira wan sembolan ji we bînerên ezîz re rave bikin. Bînerên hêja niha em li ber deryakî bi rastî jî ka wekî dantela hatiye sêwrandin û gelekî sembol neşeyê. Bi rêz Emîn Bulût ka ji kerema xwe re van sembolan van sêwrandinê hane ji bînerên me re rave bikin. Wekî ku min dibênin yanî kevir de nexş newlo zêde xweşik ava kirine dane çêkirin wek pelê zeytûnan e ber derî kemerê girîşa eyvana sêyemîn وكي ديجي ستير كناس نقشي ستير دحب هما ازوا هما مدلي نر يك ددوس سياحه نور افجي من رويك دو حسبينه اف ستير كنا شش غوشت دي خويا كرن قالوا مساويه نور حورا ويا حورا لبر او ستير نقش كرنا ديواردا كاميرا ديواردا وكي ديجي بيجن كتابا جورجي دما سوريانيا ده هاتيه تشكرن وقتا کشی ورم بیشن عزیزی ور ناوی و سردانینه کی افدر چیکریه کی دما کی جا عزیزی ده افدر آوابویه نه تا دسپیک تقالا کبرکی که تو کبرکی هری کم در کتیه او انا المزخانه باتمانه قالوا الکویه او جد بیشن گلوشی زمانه کی پر کبنه بری سوریانیه بری کاکی جا دمیل سرخبات یا هری گرین جیش بود جواری وانی آرکولوژی جی وانی معبدین وانی او تشتین بر همین هری کبنه نورا هر چقدر کبرک بجی کبرک اما او کبر دیرو کبر دگشت کی دیرو کاور به پاش بده بی یعنی ام بیشن 1000 لیور خبات بو بی چی 4000 کام هدیدی بر به لولا ناقص جیبه میشه تو کانه بردام جی کی yani براستی جی وقت اون بینن هاویردورا حیوانا دیره تف به اودن یکو به کمره بچو کمره مزن ده هر روزه که خودی ده اوده که ده عبادت کردی یه لگوری باوری آخه ذکر کرنه و علمی خو گش کرنه بله بینرین هجان ها ام لبشا مناسرا مورکریاکوس یا هری تایبته وقتی ام جوری خود نرن ام و آواهی بهوا کی قبکی هاتی آوا کرن آواهی که نپرزیده فری لی جهلا میماریابی ده گلکی بالکشه گلک نیشهی لجور ستیر که دیوسا کو حشت کوشوی هی کا جکرما خورا برا میوانه می عزیز ویاش و راوه بکه برز امین بلوت اف بشا آناملی براسی جکا گلکی بالکشه هم به نیشین خواه هم به اوسترکا جورهانی ودری چی چوبی چی دکن ودری؟ افدر جی عبادت وای مزن دکرن دلیل اودا علمی. أنا وقتی عبادت که ریتوال که تایبت ودری کلی گلو. طبعا ریتوال که تایبت و 12 نیشینه. ام نیشی ام بجنوک 12 حواری 12 عزیز عیسی. بناویوان چیکرنه بناقش كفري شاهيك هر نشكل سر نافي هواريكي هاتيه نظر كرن و هاتي سيوراندن وقتم روليت نر دو حب ابي بي دو سيوراندن يك
yani ne şekil normal çebuye le edin bir sevranın hati şekil ama ne ki var bir herin kabe Aslında ev niş kevir nakş kirne ev niş emkarın bejin yekemin havariye kevinin ده حبيواني هي دوجوانا هنا ووقت دي نيفروجي تشكرنا بشكل نيفروجي بینر نجاوند بینر جورهانه وکی دوه تیره تاوز چواف دوه خوفده که او تیرجن روجه وانی هاتی سیوراندن او جی گلکی بالکشه هم كارم بيجن لبر نهده گنده ازدی آجی هنه لبر ازدی جی باوریا خو لبر کرنه شخ کوانه خیره لجوری ودری انا هیجی کادون زحب گنده ازدیال هیجی هنل وان در دورانه لو ماجی دیاره کو شوپینگ واجی لبر تی خویا کرن خویات کی گرک باوری لبر تی خویا کرن و وكما قلت استركا قباويجي يكمين مزرعة بوتاي جور ناف باوريا عبادت خانه geldi yekemin hatiye avakirin ستركا يهوديات شش goşeyi ev hiç goşeyi binen heca وقتی کو باوریا اولا خریستیانیا لودری سردست بو یعنی امبیجن او امپراتوریا رومای وقتی به فرمی در باسی باوریا اولا خریستیانیا بود تو ببینه به اف جواکی ودری خریستیان پیش کتن لی دیاره کو اوان جامیران ev bawariye dijî bir nekiriye. Mirov gaval nava manastra mor kiriya kuzgare mirov hineke sembolên bawariye cuda jî dibîne. Wekî em bêjin roj sêvrandana rojê vedrî heye. Stêrke ê heş goşe heye, ê şeş goşe heye. Stêrka heş goşe em ser ala mîtaniyan dibîne ya şeş goşe jî ka li bawariya ew şeş goşe ya museviye yani gel. Xweta got berî wekî manastra xristiyana bêb karanîn. Dir hawraya. هورا باوريا خريستيان يا حضرت داود يا موسوية يا موسوية حضرت داود zaten bir gündeki senave Davud avakriye u ambejin de tapuye Erdan da jî tevveki ve heremi ev deşta Davud hesab dibi bavariya ma ev jî go deşta batmanı dema Davud peygamber de ji tarafı Xude ve جيره بويه وك خلاتك يعني داود پیغمبره خلات چه بويه يعني حضرت داود حتى بدرجاتي شو بي جي طبي جي و مناصر بقرا حتى امبيجن فارقين بسمل داويجي حتى هسكيفي مرد داويجي حتى استوري افدش پر مزنه و پر خير و بركته التوراة جي درباز دبيت بذاتن دشتا داود بريا ناوي باتمانه دشتا داود جي هاتيه ناسكرن بینرین هجان هاج گریم رازت برو حتی به خلاقو آنا رجای رو امتداد دجی بدهان باوریل ودری چه اونن ناوند ودری یعنی مزوپوتامیا جورین کوانا زیرین امتم دبیجن هر وها مزوپوتامیا جیرین جیوسایی ناوند باوریانه دست بیکن بانا اوانا باورید ناو هفته جیانن چه ام بیجن خریستیان جی وکی ام بیجن زردشتی جی وکی ام بیجن میترائیزم و نزانن اولا یا ازدانیزمی أفانا حمول فان درنا بيه حتى شوبين حزتي داود بدريتي ديتن وكي هورا هاتي بكرانين أمرود نرى أو سمبولين سيوراندنا روجي وانا بيجومان إزدردشي وهروها باوريا ملت ما إزديجي سمبوليزات كه وقال لك عندي إزديجي الفدري هي ديارك وقت أف مناصر هاتي أفكرن أف باوري حمول برشافان هاتي قرتن وبقوي أوي هاتي أفكرن أفيجيكا يا إزديا خيات كي مثلا بكاميرا كوا أمبر بهرن برا بينادمج ببينه أو نقش شبه يا إزديا يعني يا جور هذا الجور نقش كده جدا ترجع نور جدا يا إزديا واللي برجوا كقول تقول تشوكي تاوس وكا أمبيجن دوفي تيري تاوس خيات كي يعني جالك نقش دفرده خيات كن نخياكر يجي هنا طبعا اللي في الريستوراسيون دوام دكي از ازنات از خواستم تشتکی وکی داخویانیه که بو بینریم راگینم بینرین هجا نه تو دکوی یوتیوبه یعنی تو دکوی گوگله به هزاران به تونان تو در حقا آواهین وانی دیروکی ده معلومات دیدن لی او گش ای فرمینن او گش ید سراحتن نویساندن او به عالی اما تنگالی آوتیه لو ماجی جبو کو دیروکا جهوارن وانی براستیجی در که به حاله جشن خاطی آوا کردن و جبو کیجان باوری خاطی آوا کردن شوپی کیجان ملتی لی خاطی خویا کردن دبی آرکولوگ دیروکناسین به عالی لی بکولن و دیروکا ویا راستین در که بر رونکایا روزه
بله بینن هجان ها ام لناف مناسترا موکریاکوس براسیجی به بیماریا خو و به اودی خوین پر به هر اوایی گلکی بالکش نهال راست چپیمه اوایی هنن ام بوجن دبی 366 جور yani jî 366 hücre şane bejin her un bejin çi 366 o de heye o her o de roje xode de ibadet dikir bereze min blut ha van qulin peşame jed keve diyare ku qatet bil vedri de heye ev anha restorasyon ekjite kirin ha rewşa vedri van jurana bi tamamı gişti tukan jmere qalaçı bikin em rastî wek govejî got 366 o da divir her roj odakê de ibadeta xwe dikirin wek jî em bêjin keşew ezîz divir de înzîva jî dikirin yanî xwe ew dikirin diparêzin ji ber bihaweriya xwe xewletxaneyê em bêjin xewletxane bû wek ciyê înzîwayê bû wek ciyê çilxane jî jêr digotin xane jî digotin bi vî hewayê jî dema roj derdket heta goroj avad bû bi vî hewayê roj hilat de li vir keşe, ezîz, hewarî bi rojê ve dest pê dikirin bi înzîva xwe, bi ibadeta xwe, bi ilmê xwe بینن جنا هر جورك جيكا تاخك تدهي روج شوا هلتي وحتى عسد قلب جي او روج دد نافا زكي منزل فيدر يعني جي كان بيجن حجره وان حجرانا برز امي بلو خلاوان دك her odaki em bêjin deriyek û pencereyek ji bê ام تيكن دريكي û abi drez bawardım hem tarih da ji bê tava rojê jî em bêjin qulek wek pencere biçûk camê biçûk derke mesela evde bu roj binen canha roj nîro qulpiye hûn dibîne dîsa roj devê taqahanê dayînava منزله ev 366 منزله heye diyare ku bu mimariyeke gelekî balkeş û taybet hatiye vakirin me got deriyê wê pencerek wê û ciyê rojê serê şeveqê de xta roj dertê û heta roj lita vî hewayê jî kemerlî ev ciyê em bêjin pirtûkxanê wane bi kemera dîsa li vir çêkirine bi nexş çêkirine û kevirê hem ê heskîfê ê casê em bêjin nerm kevirê nerm ê kils û kevirê em bêjin çiyayê qîre bazal wek em bêjin ê kevirê reş hatiye çêkirin ev kevirê bazal ya reş jî jêdibêje ji xwe wekî mermer yani heta ev îlim ew ê xwe salam bibîne kevanê qîrê ji xwe li jorî me yê emal hemberê di binêtarê kevanê qîrê de ev manastirahanê hatiye vekirin diyar ku lana kevir jî vedrî bi loma giringî dayê vedrî û bi yani manastireke dewasayî tê gotin 25 gunda miqîm 5 salî kevir ji vedrê kişadî û dîsa jî hew qase piyamayî piyamaya ev jî tiştekî baş e got em gihane heta vê demê bi rastî ev kevirê em bêjin bazal rîwayetek dîjê em bêjin jeolog gelek dibêjin wek teqandina qerejdağ wekiya Nemrûd çiyayê Nemrûd dema yekemîn got ev teqandin li dinyayê li va ewa çêbûye yekemîn çiyayê qîre wek baca ye pêşî ev derteqiye piştre dibêjin çiyayê qerejdağ çiyayê Nemrûd û gelek ciya piştre teqiyane yani cîhana me em bêjin ew sîskan navîn de wextê û magma dikele cara yekemîn cîhanê li vê derê henase stendiyî bên stendiyî û vî awayî tebîat û benî ademiya dar û bera vî awayî çem û rûpera vî awayî teşegirtiye kevana zêrîn bi her awayî mirov matmayî dihêlin
بله بینه نجان ها ام نوا مناسرا مورکریا کوزگره ام هاتن کیجان بشه ام هاتن بشا هریکم دبک وقتا اف بش هاتب آواکن به چاقی نو دیر بوجی بری دیری تنه برز امین برودشی تم قالد که دبی گلک باوری ویدری عبادت کری و دیروکا وید سپیره چند هزار سال بریان ها لو ماجی آنها بشا عمله تگوتن یا و مناسری هریکم نه اف سلطانه هانی جرد بجه نگه فیل يعني تو غريك وانه خيري دين سيفي دريجي هل ناوشه كر هون هگر زفتا قمره ده و هنه كلي بگر هون بزانه به ام قالات شدكن افستانه هنه جرد بجين نگه فيل de manastra morkriya kozde kesete takasti vedere dibine o le nava van nige filiye vak halyek brasij vak nige fili o nav digare qawibuna ve manastri و هر وها diroka ve qadim bime didara vakir بله بینر نجان ها ام لاواهیه که گلکی تایبتم لهلا من چپه دشتا بشریه باتمانیه لهلا راستجیل باکوره ما کوانه خیریه بینر نجاش آواهیه دیاره کو بدره وکی ام بیشن حجره یعنی جی جورا سرکشیه یعنی جی که او کسی کو تواهیه و مناصره به پرسیاره جهوی جبکو د نیشن بشمی دجیگا نفش نگاره ویجی گلکی دیاره بینرین هجا از خوازم در حق هن تشتنا هن معلومات بدم تيغوتن اركولوج که قاشول و دری خبتیه اتاقی جیه کی آلمان را کریه در دورا سیس در هم جوه دری دزیه و حتی خلقی در دور جی لیدایه دیسا ام بجن ایدی در حق مناسترا مورکریاکوس ده نهال جوری ما لولا ناقوسه هیه تيغوتن جارا يكمين بري قدسي بري انطاكيا الفيدري ناقوس هاتي افاكرين يعني لولا ناقوس هاتي افاكرين وناقوس هاتي بكارانين بيجلك اليوخا مناسترا موركرياكوس براسيجا برتايبته جوخاج ديمان انجي ايانكو اف مناسترا ديواسا كل سر قاسي شنا غوندكي هاتي افاكرين جوخاج ورجي ايانه كوانه كريكو جور خويا دكه درو دور دبجه 5 سالي مقيم يعني افيدري حتى صلاح 1900 وتشليجيكا خدمتا عبادت ددا باشي هاد گتن پشتی وی که دورا 5 سالي مقيم گنديان كفرجه كشاندن بي اواهي خو حوشي خو کوخي مرشكي خو چيكن مخابين تي گوتن رايدارك چند سال بره تي ودري جدگه چلکا جيرم نوا گندي رايدارك تي ودري دنره اف اواهيا کو مالا خوديه چلکا ته ببین گاوادیش کا شخه پشراس کناوی گوتنا مبو چلک دندره و ما بدا کو بنی آدمیات ته عبادت دکر جو خدای خور دعا دکر کلیه آخره چلکه او رایدار رخاوه چلکه دبینه پانوی گندید که بان خودی چلکه دکر دبیجه از هندک مایه ازرائیل و رخیب سریته بدم کاب مقدرجا خو بزیورن بینرین هجا بنره اف مناصره که جگلک باوریان ره معلوماتی کریه و گلک جواکن جدا باوریان جدا بدری عبادتی خود کریه اف جی مالا خدایه او جی مالا خدایه اوی رای داری هنه حتی اف یک هنه کریه هم اف مناصره مورکریاکوس هم جی مزگفت شانی خودی چلکی دایی گوتی جمعت ازرائیل و رخیب سریت بدم لورا بدری جی مالا خدایه و بدری جی مالا خدایه برا اف به گوتنامه داوی لهمبری برهمن دیروکی لهمبری مابدن اولی تفدکی رزار به نها اف امانتی میی دبکو جواکا خریستانیان کسک نلودری به لی اف مابدا اولی وکی
مابدا خودی وکی مالا خودیه و وکی برهمه که دیروکی امانتی میگه هر کس وکی چاوی خواهی مخاطبه حتی برنامه که دنیا ببین نوا خیر خوشیده مخاطره و